Abashuubuzi bamwe nibateekateeka ngu ekiretsire enshonga nahabwa abantu okumarira sente omu school fees na n'enjara eri omu kyanga ereesire obworo kandi bashaba abebembezi kubayamba kubasyaho sente z'okwetunguura. Tebikujunda yino obutukugura eminekye nk'egi ekidubo kikatukwata byona ekajunda ukashanga ebeeyi eyi waguriraho sente ziwagura zagwa. N'okwetomba ahabw'enshonga y'esente ezirikwiza zikaza district zirye z'okuyamba abakyara konka kurigerera abebembezi biita bitwatiireyo ukashanga itwe batakutufaho nitwe tukaganyirwamu nk'abakyara bakabaasa kutukuratirira bakatureetera sente ezo nitwe tukabaasa kukozesa. Aba nibashaba abebembezi kubakyendeeza aha mishoro kandi enguuto nazo bakazihunduuza. Enguuto ni munonga kukwikaho kusanga nk'emotoka zatusangaho twafundana twabure twatura. In case government nkyenda etuyambeho nk'abashuubuzi ekintu ekitukureetera obucumbagizi munonga kuba ntugire kwemereza mukama nahabwayunura kureeba netugambira ngu nenda kutukorera tugirire enyuma turi omu road reserve kandi tureebe ebintu ebitwombekera aha mpaha biri temporary etari permanent. Kansara w'omwanya ogu Eldad Ndiasiima atugizire ngu enguuto ekizibu kireesire okufa kwa graders kandi akatare aka nikiija kwombekwa. It is a general problem akuba ngu akansara namara emyaka ebiri omu myaka ebiri egi eyimazire ninyishuka ngu greda ekiija omu kugombora yandiija omurundi gumwe kandi omurundi gumwe oguyiziremu omuruka gwangye kiija omurundi gumwe kandi nk'omu myanya egi erimu neefeera kimwe ripoota tukaziteera twateera district information wagiina munonga emyanya erikubi na munonga nk'omuruka gwa Ndeija. Aha mwanya ogu nihagurizibwaho emishuburo etari emwe n'emwe na munonga ebyokurya. Gasha kwa Anita Tukunda.